Shalom, selamat pagi Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan sigano pari bata bani panorang sogot nerion. Pasada hita hurta martonggo mahita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami na marhabang inagoriatas pe ham Tuhan. Dohor tumang duham bani haganop halak na mardilo-dilo bani kuranmu na mapasing in. Bani panorang sogoton sanggah puho hanami ibagas na horas-horas orosi ibagas malas nyuhur haganupan in ihatengirhon uhur nami pita halani bagal ni holong ni atemu huban nami halani ay torang hiham apa pikiran ay marhite hatamu ase bani ganup lawan nami sa ganjang nyerion tetap maronjolan bani hatamu nama pasing in ibagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tonggo nami. Amen. Bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijapen na siya marayan bani panorang sugot nyerion nabu isyasahan nami marhiteo di channel YouTube on. Rigapan sigano pari bata bani panorang sugoton Kamis tanggal 20 Desember tahun 2022 Aima tersurat bani buku sada Yohanes bintu 5 ayat 20 nama katahon senon. Tapi iboto hita do nadop roh do anak nine bata anjaha iberedo uhur bata ase itanda hita iya nasitong in anjaha ibagas iya nasitong in do hita ibagas anak ni Yesus Kristus iya do nebata nasitong in apa haguluhan nasadukahne dokahne hita haganupan anggo iparditi hita nats nagabe rigapan siganupari bata bani panorang suguton songona mahol tumangdo yarusi hita tene tapi sasitong ni anggo ipardi mata hita jana tulimat iparditi hita text on aima sihol pataridahkon sonahado sasitong ni guluh ta ibagas guluh na baru dop ipaluah jana ihopkop Kristus hita pardehite hita teksta on tapi ibutok hita do nadop rodo anak ni nebata on sihol manobut atape mangmungmungkon atape maningtingkon sasitong ni haganupan halak na porsaya domma riap mambotoh ahado na iboto halak na porsayain bahasa narohdo anak ni nebata hudunia on marhitihon ni Tuhan ta Yesus Kristus sonai do tongon ay maase ipestahon hita do paroh ni anak ni Tuhan Yesus Kristus hudunia on marhitihon ni perayaan Natal ta halani aima Bapa inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus maningon takas doho mani hubata bahasa napatalupkon hita lahoman jalo paroh ni anak ni naibata hudunia on aima naibata sandiri jana naibata sandiri doho mani napatandahon diri ni hubata marhitehon ni partubuh ni anak ni Tuhan Yesus Kristus e dunia on. Artini ay bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus sedo hape ni usaha ni colma laho mananda naibata laho mananda pambahenan ni naibata. Ay maase isobut do ibere do uhur bata ase itanda hita iya nasitong in. Artini ay bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus panandayon ta bani Tuhan Yesus Kristus selaku anak ni nebata ay ma idop ni hurni nebatado atape boy sobuton ta silayak-layak ni nebatado ay ase gabiboy itanda hita nebata marhitehon ni anak ni Tuhan Yesus Kristus jana Tuhan Yesus Kristus ma naibata nasitong in. Artini ay
bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus lang perlu HP ni adong dua ni uhur atape keragu-raguan bata ibagas nalahomak kaporsayai Tuhan Yesus. Porini petongon ia tubuh selaku anak ni colma tapi naibata nasitong indu ia. Jana sitong dotongon pertubuh ni bahasa naibatado ia agepe marumang jolma. Natoto on magati bapa inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus maningon pakai hita ibagas dirita. Bahasa adungdo pengajaran na manobut, bahasa ibagas perguluhan taon hita pitah mangindahi jiwa atape tundui tumang. Nasa sitong ni bapa inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus akulat taon pe agepe on akula na makorhon dosa tapi sangga ipasoluk kuasa ni nebata, sangga ipasoluk hapasingon ni nebata, sangga ipasoluk hidup ni hur ni nebata, boido ipake nebata akulat taon bahen hasangapon apa hamuliaon ni gorani. Nah totu ijon ma jupah kita nokane namanobut ase itanda hita ia nasitong in. Artini ay namambayan ase buhay hapeni itanda hita bahasa Tuhan Yesus Kristus ay mahasitongan in, bahasa Tuhan Yesus Kristus ay manebata nasitong in, totu maningon do hapeni mangguluh na baru hita ay mangguluh ibagas pambubay ni tondui ni naibata. Jana ang godong mamanggulu kita ibagas pambubay ni nebata, gabi ibagas hita makomani, tondui na pasing marhorja, laho manorangi, paruhuran, pikiran, sonay age parguluhanta. Ay maase isobut hubata marhition rigapan si ganu paribata, bani panorang sogot niya reon. Anja ibagas ia nasitong indo hita. Artini ay porini PHP manggulu hita nuan, ibagas akulatan na galikon, ibagas akulatan na mardosaon, tapi halani na duma icalo hita. Tuhan Yesus Kristus tading ibagas parguluhanta, manrajai hauhuronta, gabi mangguluh mahita humani, ibagas ia nasitong in. Artini ay porini PHP ni mardosa do akulat taon, galek do akulat taon, tapi tarbahin hita do makorcahon manggulu ibagas hasitongan halani anak ni Tuhan Yesus Kristus indo hasitongan insan diri. Ase anggo Tuhan Yesus dotongon hasitongan insan diri na manggulu ibagas hadirionta totu mangguluh mahomane hasitongan in ibagas hita. Jana on mamambahen ase maningon lambing ipatalar hita dohomani ibagas parguluhan tasigano pari lambing marosuh kita mangguluh ibagas hasitongan ni hata ni nebata sonay age bani bako hasitongan. Artini ay bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus halani Tuhan Yesus nebata nasitong jana Tuhan Yesus dohomani naduma manrajai ibagas hadirionta nadop rohu dunia on totu marhitihon ni parguluhan ta sigano paripe lambin ipataridahkon hita matongon parguluhan ta bani buah hasitongan ni nebata. Artini ay porini PHP ni ibagas parguluhan ta sigano pari rasi patahita mandopakon bage-bage ni tantangan sonay age parutolon ibagas guluh taon atap aha pe ay nabuhi man langlangi hita
lahomananda hasitongan ni nebata. Anggo ibagas hita do Tuhan Yesus Kristus, halani ia do nebata nasitong, ia do na mengajari hita, ase tetap hita mardalan, jana mangguluh ibagas hasitongan ni hata ni nebata. Ase andohar matongon, hita sebagai halak na porsaya, tetap mangguluh ibagas hasitongan ni hata ni nebata, nagabe hataridahan ni na tongon-tongon na do roh do anak ni nebata. Aima Tuhan Yesus Kristus marianan ibagas parguluhanta. Terlebih naman rajai hitaon marsada-sada ase tetap mangguluh ibagas hasitongan ni naibata kita. Amin martonggo mahita. Ajari hamhanami tongtong Bapa, ase songon hatamu manggulu ibagas hasitonganmu hanami, alani hamdu tongon nebata nasitong, napasitong kon hanami, humbani hagedukon nami, rosi napasitong kon hanami, humbani pardosaon nami, ase ipatalup ham hanami tongon Tuhan, gabi panean bani haguluhan si magirain. Alanay Bapa, ibagas gulmit ni guluh nami sa ganjang nerion, tetap maipondos hanami hubagas tanganmu, marhiteng Kristus Jesus, anak ni nebata nasitong in, nadop tubuh, ibagas uhur pikiran, sonay age parguluhan nami, asihanami pe, tetap mangguluh ibagas hasitonganmu. Amen. Oras paubata ganupan, bapenang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, lambin talar matongon, nado pro anak ni nebata kutongah-tongahta, aima nebata nasitong in. Ase dauh mahumbata uhur bumbang, jana ijalo hitama, jana ihaposaya hitama iya tongon, nagabe si pambubay, nagabe si bubandame, ibagas parguluhanta sa ganjang niarion. Shalom!